lukala onge ba mama aya lukala onge ba mama aya lukala onge dibundo aya lukala onge batata ba mama nkundi ya luzolo beno bakila ndaka tukama longi ya kinkulu to beno batuzola dibundi ya ngunza dibundi bikaka bakoko ya beto fumu machua fumu kimbangu mabiala manganga ena yao emission beto mekukwiza na kuzonza na kati yange emission Kongo dia mona kele hiki ya kele mutinu ke malongi na ke kukotisa bangunza na yina ba mutinu ba chrétien zo ka paradis mais ya beto bakibaki na kuzonza Kongo dia mona na kuzoka ke beto kwenda mantwala kwa beto futuka na manima ve beto ke na kati na partie culturelle baki na kuzonza ke zonza mutu bilange débat kele tuka ya mambo ya société et na manima beto ke na partie ya louange baki na kuzoka ke nkembo na mayangi et na matatu beto ke na malongi nge mutu ke na kuzonza kemule asala kinkulu ve kemule na landa mabundu ya bangunza ve memuke bambo na nge diamu fechi ngeke na mabundu ya banzenza mabundu ya bamindele mena ntako ke muntu mekufwa na dikandi yange to mwana mekufwa to makola mekufwa nye masezo yake betu sosene banzila wapi nzila ngeke sose ni ya kinkulu oleke nge sosa dibu to ka banzila kinkulu na ntako ngeke vwandaka na mpasi tela makuiza samuti beto kota dibundu ya ngunza e beto landa malongi koso ntangu na MCRTV e mukanisati tangu ina ngeke zaba mansweki ya bisi Kongo mamondo mimenjele kebe jibwiri